دیار زیبا منظری رشتان زمین با شکوه و نصرت و جلال خاصه تنتنه نوروز با شکوه بین المللی را ساکنان این منطقه زیبای کشور استقبال گرفتند. در لحظه های اول میدانداری چون انعنه سابقه‌داران شخصان برآمند گشتین سنتی اندر میدان شدند و همان زیباگی، نفاست و شهامت خاصه گشتینگیری را به جوانان تلقین کردند که یک رقص های مخصوص، حرکت های موزون، جهش های جالب ببینید که چگونه به جریان رقابت های پهلوانان البته حسن دیگر ضم میکند و واقعا دل های مردم پر از فرح و شادی بود. امروز هم از چهره این موسفیدان برمی آید که میخواهند انعنه سنتی ما گشتینگیری را باز هم به نسل آینده تبلیغ کنند. این رکنهای اساسی را در میدانهای گشتین ملی همیشه مد اول گذارند و زیباگی و شهامت بزرگ گشتین ملی باز هم اوج تازه پیدا کند. در رقابت‌های اول پهلوانان نورس اندر میدان شدند چون انعنه البته هنرنمایی جالب نسل نورس بسیار هم مورد توجه اهل نظر بود. امروز هم از یک نسل به نسل دیگر این میراث اجدادی ما البته گشتین ملی، گشتینگیری بسیار هم خوب رواج و انکشاف می‌یابد و نورسانی که در مرحله اول سبقت کردند بسیار طبعی حاضرین را شاد نمودند. در ورزشگاه مرکزی ناحیه رشت بیش از 18,000 نفر مخلص این رقابت‌های جالب را تماشا کردند که در ابتدا نورسانی که البته نام و نسبشان هم معلوم نبود اما در مجموع بسیار هم یک چابکی و مهارت گشتین را خوب نشان دادند. دستپروران مکتب ورزشی ناحیه رشت و پهلوان لخش که با خلعت کبود اندر میدان بود بسیار هم نگران و حتی خود را هم دیگر نگاه داشتن نتوانست از این حسرت و ندامت و بسیار هم حالت پرتافت ناگواری که رقیبش ورزشگر خلعت سفید داشته اینجا انجام داد و در مجموع ایدی حقیقی ورزشی بود. تنتنه نوروز در ناحیه رشتان زمین بسیار هم یک شکوه و جلال خاصه خود را داشت. نورسان با دل گرم با امید دریافت البته مکافات ایدانه بیشتر و زیادتر کوشش میکردند که در مرحله اول متانت خود را نشان دهند. دستپروری مکتب ورزشی ناحیه رشت ورزشگری که خلعت سفید دارد براستی در اینجا از همان ورقه معین این چهره ها کم نام نویس بودند و ورزشگران هم بیشتر و زیادتر بودند که اینجا معرفیشان اندکی برای ما هم مشکلی به میان آورد. یعنی انعنه های سنتی باز هم گشتین همان مردمی در این جشن نوروز ناحیه رشت تنتنه میکرد و نورسان هم با محبت خاصه جفت جفت اندر میدان شده بسیار چابکی و استعداد خوبی خود را هم نشان داده می توانستند. این همان لحظه های جالب، فرصت های مناسبی پهلوانان نورس بود که ما منظور شما کردیم و در حقیقت هم دوره اول برای انعام و مکافات های ایدانه خیلی هم جالب و خاطرمان پشت سر می شد. داوران هم در این روند توجه میکردند که غالب در میدان باقی ماند و پهلوانان دیگر البته به میدان آیند و نیروسنجی ورزشگران را که ما اینجا گلچین کردیم خیلی هم طولانی در مرحله اول صورت گرفت و لحظه های جالب، فرصت هایی که میبینیم واقعا برای نسل آینده باز هم یک توجه دیگری آنها را به آموزش گشتین ملی، گشتینگیری بیشتر و باز هم زیادتر می نماید. آهسته آهسته به مرحله نوبتی ورزشگران راه می یابند
ба марҳилаи дуюм. дар гӯштини миллии гӯштингирӣ албатта чун анъана маълум аст ки варзишгари муваффақ соҳиби инъом мукофот мешавад ва ҳаққи муборизаро дар даври баъдӣ пайдо месозад. вақт маҳдуд нест ва танҳо ҳамон низоми дуруст ва кори хуби доварон бояд инҷо ҳам бештар мавриди таваҷҷӯҳ бошад ки ба саҳлангорӣ ва иштибоҳ роҳ надиҳанд. чунин ҳам шуд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Рашт ва ҳамчунин соҳибкорони ин минтақа барои паҳлавонон инъому тӯҳфа ва мукофотҳои хотиравӣ таъсис доданд ки дар раванди сабқатҳои ҷолиб албатта мо атрофи боз ин ҷоизаҳои олӣ ҳарф хоҳем зад. дар дидори аввал дар даври баъдӣ наврасон чун муборизаро пуршиддат карданд ва вақти боз ба майдон омадани варзишгарони андаке бузургсол ҳам фаро мерасад ва дар ҷараёни мубориза чун мебинем ки имрӯз ҳам теъдоди зиёди мухлисон барои боз ҳам ҷонок ва ҷолиб хотима додани рақобатҳои инфиродӣ бештар масъулият ҳис мекунанд ва бо ҳамин тартиб рақобати наврасон ба анҷом мерасад ва боз ҳам муборизаи паҳлавонони дигар дар майдон шурӯъ мешавад. ибтидо чун гуфтем ки инҷо дар гӯштини суннатии мо дар анъанаҳои қадимаи мо ва дар тантанаи наврӯзи ноҳияи Рашт инҷо вазн ва насаби паҳлавонон он қадар маълум нест ва чун ҳамон анъанаҳои неки гӯштингирӣ дар инҷо бештар мавриди амал қарор дода шуд, яъне бидуни маҳдудият, бидуни вазн ва ҳамчунин боз бидуни муайян кардани сурат маҷлис ва рақобатҳо бо ҳамон муаррифии паҳлавонон дар ибтидо чун шурӯъ мегарданд ва варзишгарони наврасро мебинем ки синашон то 17 дар даври дуввум ҳаққи муборизаро пайдо карданд. имрӯз ҳам шукр аз фазои озоду ободи ватани маҳбуби мо тоҷикистони соҳиби истиқлол ки наврӯз байналмилалӣ шудааст ва дар саросари мамлакат бо чорабиниҳои зиёди варзишӣ ин иди аҷдодӣ наврӯзи ниёгонро мо бо шаҳомати хоса ҷашн мегирем. дар майдон рақобати паҳлавони нуробод бо варзишгари ноҳияи Рашт аст ва дар маҷмӯъ чун гуфтем ки ба насаб кам эътибор зоҳир менамоянд ва аввалан чун муаррифӣ мешаванд ва вақти маҳдуд ки нест инҷо паҳлавонон боз ҳам метавонанд ки боз ҳатто дақиқаҳои зиёд ҳам майдондорӣ кунанд ва мубориза баранд ва дар ниҳоят инҷо худи андешаи паҳлавонон мавриди назари довар қарор мегирад. яке хоҳад ки рақобатро анҷом диҳад, агар дигар муқобил инҷо боз сабқат идома меёбад ва дар сурати баробарӣ ва машварати паҳлавонон инҷо мадди назар аст. ҳамин тавр ҳам шуд. ду варзишгари ҳамсоядеҳа дар ин нерӯсанҷиҳо ҳунарнамоиашон натиҷабахш анҷом намеёбад ва Саидшоҳ Лоиқов хилъати кабуд дорад, варзишгаре ки на ва как ҳарифашро ҳам бисёр бо як усули сари китф мағлуб кард. партофти хеле ҳам саривақтӣ буд ва бо ҳамин тартиб Саидшоҳ Лоиқов соҳиби мукофоти аввалини наврӯзӣ дар ноҳияи Рашт гардид. паҳлавонон оҳиста оҳиста андари майдон мешаванд. Саидшоҳ Лоиқов ҳоло муборизаи дуюми худро бо паҳлавони ноҳияи Нуробод оғоз мекунад ва варзишгари муаррифӣ шуда ин Саидшоҳ аст, ҳамин паҳлавони хилъати кабуд дошта ки навакак муваффақ шуд ва намояндаи ноҳияи Нуробод бо хилъати сафед аст
و آهسته آهسته ورزشگرانی البته باز هم وزنشان بلندتر، تجربهشان بهتر به میدان جلب میگردند، چون که یک مرحله خیلی کوتاه هم اکنون این به حرکت پهلوان نورآبادی از جانب داوران هم بهای مناسب میگیرد. فکر میکنم این پرتافت هم بله حلال حسابیده شد و بله هرچند سعید شاه لایقوف در اینجا اعتراض میکند، اما داور این پرتافت رو حلال بها گذاری میکند و پهلوان ناحیه نورآباد در دیدار اول خود دست بالا می شود. آهسته آهسته به مرحله دیگر این ورزشگران راه می یابند. البته غالبان رو در نظر داریم، چون اینجا هم تعدادی اشتراکچیان خیلی زیاد بود. به توجه میکنیم به حرکت دیگر، اگر باز هم یک بار اینجا با یک پهلو پرتافتی نماینده ناحیه نورآباد بود و بعدا اندکی در زمین فشار به نظر می رسید. و حالا ما توجه میکنیم به هنرنمایی چمپیون جهان، پهلوان خیلی امیدبخش کشور، عنوان قهرمان جهان را در میان جوانان این ورزشگر 2 سال قبل در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان به دست آورده بود و این ورزشگر هم دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان بخش 3 تحصیل میکند. تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشق ورزی میکند و بسیار یک لیاقت و هنری خوب هم دارد. و در مورد حریفش میگوییم که این نماینده ناحیه نورآباد است، پهلوان کناری چپ بوده که حالا جایش رو نه عوض هم نکرد، از همین نیمه چپ باقی میماند و محمد شریف شورت سفید دارد. و پهلوان ناحیه نورآباد براستی چون گفتیم که به نسب آنها آنقدر خود داوران و سرداور مسابقات هم اعتبار نمیدهند و این عنعنه گوشین ملی است که ابتدا همان پهلوان مردمی باقی میماند و اکثر ورزشگران هم با همین ترتیب در میدان شهرت خود را پیدا کردند و به مرحله های بعدی هم راه یافتند. باز میبینیم که محمد شریف حالا حریف را در حالت یا فرصت مناسب پیدا کرد، یعنی وقتی که از کمربند کوتاه‌تر داشت بسیار هم فرصت مناسب برایش پیدا گردید که همان اصول سری سیوجی را خوب استفاده کند، یعنی برداشته به همان کمر. حرکت هایش خیلی خوب است، دلپرانه عمل میکند. باز هم یک اصول سر کتف از جانب محمد شریف نجمیدینوف استفاده شد. اندکی هیجانی که رقیبش رو فراگیر بود اکنون در دقیقه های اول پسی سر شد. محمد شریف نجمیدینوف حالا دستی راست رقیب را اگر زودتر دارد آنگاه بهتر میشد برای پرتافت جالب که نتیجه بخش باشد. اما محمد شریف در مرحله دوم هم زود اندر میدان شد و مبارزه را باز هم اینجا میخواهد پرشده تر کند. محمد شریف باز در حالت خوب است، دیگر بار هم رجوع میکند، از کمربند دارد. رقیبش از میدان زود زود بیرون میشود. این افاده ترس و هراس داشتن پهلوان نورآبادی است. یک مرتبه دیگر هم رجوع کرد برای استفاده عمل رقیب نجمیدین، محمد شریف نجمیدین، اما کامیاب نیست. هر دو پهلوان حالا مقصد نهایی خود را عملی کردن نمیتوانند. هرچند هجوم ها، مبارزه ها از جانب بسیار هم امکان پذیر بود، این بدون گفتگو حلال است. محمد شریف نجمیدینوف
دیداری نوبتی خود را با پیروزی انجام داد. چمپیون جهان از ناحیه فیض آباد در مبارزه نوبتی غلبه به دست آورد. قبلا هم یک پیروزی داشت که ما فرصت ثبت آن را پیدا نکردیم. در رقابت ورزشگران البته ما دیدیم که بسیار هم مبارزه تلاش مخصوصا از جانب محمد شریف نجمیدینوف بیشتر به نظر می رسد. انا همین ترتیب خیلی هم سازگار بود برای دست بالا شدن پهلوان ناحیه فیض آباد. حتی دست رقیب رو هم نداشت، اما همون سری سیوجی خیلی هم با سرعت تیز و باز هم با همان مهارت فوق‌العاده پهلوانی فیض آبادی عملی شد. به میدان پهلوانان وزنشان تقریبا تا 60 کیلو دعوت شدند. ورزشگری که خلت سبز دارد در باشگاه ورزشی پهلوان تحت رهبری شیرعلی بازارов تمرین میکند. نماینده ناحیه رشت خلعت سفید دارد. دقیقه های اولی مبارزه پهلوانان در بالای گلیم برای دریافتی البته این های نوروزی است. اما چون این حرکت آنقدر منفعت بخش برای هر دو پهلوان هم انجام نمی‌یابد. تلاش ورزشگری شهر دوشنبه از ابتدا بهتر بود، اما فرصت داشتن حرکت دیگر کردن بسیار هم برایش خوب و با مورد است. حالا که داخل بسیار هم در سطح کسبی بود و موفقیت به پهلوان شهر دوشنبه نصیب گردید. صاحب تحفه ایدانه نوروز ناحیه رشت شد. به مرحله دیگر راه یافت. در دور دوم البته پهلوان غالب او را انتظار است. طبق عنعنه گشتین سنتی و فردی که مساوی دارد و غلبه دارد در میدان باقی میماند و نفران ناکام دیگر حق برگشت به میدان را ندارند. اکنون باز هم مبارزه جالب را ما در گلیم سیوم خواهیم دید. رضی الله لایقوف چمپیون آسیا در گشتین جودو میان نورسان شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان این 3 سال قبل بود و حریفی او بحریدین اکراموف از ناحیه رودکی است. اکراموف همان سلاله سیریدین اکراموف ها و این نفر هم علاقه یک مکتبی قوی سیریدین اکراموف را هم گذاشته است، چون که در چمپیونات جوانان مملکت که در ناحیه جبار رسولوف در کاخ ورزشی زرافشان برگزار شد، همین پهلوان بسیار هم در وزن تا 81 کیلو استعداد خوبی خود را نشان داد و محمد شریف نجمیدینوف باشد حالا جست و تلاش و توجهش در گلیم دیگر است. 3 جفتی که خیلی هم نفران شناختن. رضی الله رو در بارش گفتیم. بعدا هم در چمپیونات مملکت باز میان جوانان رضی الله برای دریافتی همان موقع در ردبندی بهترین های جمهوری تاجیکستان رضی الله هنری بهتر هم نشان داد، اما در میدان امروزه تا کنون موفق نیست. محمد شریف با بهادر حلیموف در گلیم دیگر هنر نمایی دارند. یک جفت دیگر باز هم به گلیم مرکز دعوت می‌گردد.
و ما بحرالدین رضی الله رو حالا تماشا داریم هنرنماییشان رو. وزن بحرالدین اندکی بالاتر است، یعنی در مسابقه هایی که رضی الله هنرنمایی میکند در وزن تا 73 کیلو به میدان میبراید و بحرالدین در وزن تا 81 کیلو در گوشین جودو. و چون در خصوص البته اون حرف زدیم که امروز وزن اینجا وقت با اینوبت گرفته نمی شود و میدانداری با همین ترتیبی عنعنه‌های سنتی جریان میگیرد. یک لحظه ما برمیگردیم باز هم به میدانی دیگر، در آن جایی که محمد شریف چمپیون جهان با بهادر حلیموف حالا نیرو سنجیده ایستاده است. بهادر اندکی وزنش سبکتر است و بهادر در وزن تا 66 کیلو در مسابقه های حدود جمهوری شرکت میکند و محمد شریف و اندکی وزنش بلندتر است. اما در قیاس باز هم با رضی الله چون گفتیم که وزن بحرالدین اندکی بالاتر است. میدان امروزه چنین طلب ندارد. هنرنمایی رقابتی همون پهلوان مردمی باید در میدان ناحیه رشت معلوم گردد. 3 شاه جایزه ورزشگران موفق میدان امروزه را انتظار است. از مرحله های اول توجه محمد شریف در میدان امروزه برای دریافتی نتیجه شایسته زیاد است، چون که همچون مدعی یکی از شاه جایزه ها حالا این پهلوان مبارزه را ادامه میدهد. تا جای ما میدانیم واقعا هم تجربه نشان داد و هم میدانداری های دیگر که نجم الدین به این موقع سزاوار هم هست. بحرالدین رضی الله حالا در میدان تلاش دارند. پهلوانان گلیم دویم تا کنون موفق نیستند. یگان حرکتی بهتری آنها را ما ندیدیم. پرتافت هم لااقل پهلو نبود، هرچند که در گشتین در آیین ورزش سنتی ما این رایج نیست. پهلو حالتی به تخت پشت تنها به نظر گرفته می شود و امروز زمان عنعنه های سنتی بیشتر البته در منطقه های دوردستی مملکت رعایت می شوند. یعنی پهلوان مردمی بدون وزن، بدون وقت و بسیار هم محمد شریف نجم الدینوف اینجا رجوع کرد. بیشتر اصول دوست داشتهش همان سر کتف است، اما در مقابل بهادر حلیموف این کار را خوب انجام نداد. در گلیم مرکز باز هم یک جفت دیگر نیرو سنجی دارد. رضی الله با همراهی بحرالدین تلاششان طولانی بود. این نوارها از تنظیم البته به شما منظور گشته ایستاده است. ما فرصت های مناسب، لحظه های جالب را منظور شما میکنیم که هرچند مبارزه بیاد ببینیم که چگونه یک صورت افزایی پهلوانی ولی این حالت بعد از امر داور که استید گفت دیگر باره حرکت البته به این نوبت گرفتن نمی شود. رضی الله این رو هم خوبتر می داند. اکنون در ادامه مبارزه باز بحرالدین ببینید که از گریبان رقیب زود داشت، اما باز هم این وضعیت برطرف شد چون که بهادر حلیموف در این گلیم است و خود رقیب او هم خوب میداند که هم رضی الله و بعدا هم چون در روند تلاش ها این کار را ورزشگران خوب ثابت کردند. بهادر از چی باشد که زود کمربند خود را میکشاید، اندک دور گردش انجام میدهد. این شاید برای اندک نفسی آزاد گرفتنش فرصت دهد. محمد شریف باشد بسیار هم جرأت و توان فوق العاده دارد و زود بعد از این حالت هایی که
غیری نتیجه بهتر رخ میدهند بیشتر میخواهد که میدانداری کند و زود زود باز جریان رقابت را نشان دهد که چگونه صورت میگیرد. رضی الله لایقوف پهلوان ناحیه تاجیک‌آباد پرتافتش هم بسیار عالی بود. بعد چند لحظه البته ما میتوانیم که اطراف این هنرنمایی پهلوان آینده ناحیه تاجیک‌آباد حرف زنیم که چه ترتیب پرتافتی انجام داد. سری کتف بسیار هم عالی، بسیار هم جالب و دقیق. این همان امتیاز شایسته حلال است. رضی الله رقیب را شکست داد. از این دور به دوری دیگر برآمد. محمد شریف با همراهی حلیموف بهادر حالا هم مبارزه نموده ایستاده است، اما یگان فرصت یگان لحظه باز جالبتری به نظر نمی رسد. مخلصان سرشمار، تعداد اشتراکچیان این مسابقات، هواداران گوشتین ملی در ناحیه رشت خیلی زیاد است و ببینید برابر آغاز این مسابقات یک توجه خاصه مردم این دیار و پهلوانان امیدبخش به میدان امروزه ناحیه رشت که در تنتنه نوروز دایر کرده شد خیلی هم زیاد است. توجه بیشتر باشد اما اونقدر باز هم مسئولیت زیاد می شود. میدانداری های جالب و دیدنی را ما باز هم می توانیم به شما منظور کنیم. اکنون با گلیم دیگر توجه میکنیم، چون دو پهلوانی که حالا در میدانند، کارگردان کدامی از اینها را منظور ما میکند بعد یک فرصت. بهترش البته به گلیم مرکز توجه کنیم یا به هنرنمایی سه جفتی که الان در میدان قرار دارند. همین رفتی نیروسنجی گوشتینی سنتی براسی آنقدر به برخی از هواداران گوشتین ملی مقبول نیست. بهادر حلیموف و در گلیم مرکز باشد یک پرتافت خیلی هم سری وقتی سامان داده شد و اینجا بله پهلوان شهری حصار عمر رسولوف حریفش را بسیار هم سری وقت شکست داد. این لحظه تکرار را می توانیم که اندکی بعد با هم ببینیم. غنی جان غنیوف به میدان می آید و به توجه میکنیم که چگونه پهلوان شهری حصار حریفش را با همان اصول سری کتف دوچار شکست نمود و صاحب تحفه های ایدانه نوروز ناحیه رشت گردید. در خصوص البته هنرنمایی رضی الله می سازد گفت که این برادر بسیار هم جرأت و توان قوی دارد و ببینید که بعد یعنی که بردین شکست خورد باز از همان سلاله پهلوانی باز هم اکراموف رحمت الله اکراموف باز هم برادری بهردین به میدان برآمد و با رضی الله طبق همان انعنه و چون قاعده های مخصوص گوشتین ملی گوشتینگیری به میدان برآمد و مقابل رضی الله حالا مبارزه برده ایستاده است. رضی الله این مراتب اگر موفق گردد آنگاه موقعش را در فهرست بهترین های وزن تا 73 کیلو باز هم استوارتر میکند. دعواگری شاجایزه شده میتواند. مخصوصا هدفش هم همین است و در ابتدا هم کمیته تدارکات بیان کردند
ҳар нафаре ки 3 ғалаба ба даст меорад, он гаҳ ҳамчун муддаӣ барои дарёфти шоҳҷоиза метавонад ки мубориза ё талошро бо нафарони муваффақи дигар зергурӯҳҳо идома диҳанд. аз ин хотир бисёр ҳам зиракӣ ва ҳушёриро паҳлавонон бояд аз даст надиҳанд, дар даври аввалу дуввум зафар ёбанд ва ба марҳилаи ҳассос барои дарёфти шоҳҷоиза ҳаққи ширкатро пайдо созанд. икромов руҷӯъ кард, аммо андаке ҳарифаш ҳам аз майдон берун баромад. дигарбора Разиялло аз гиребони ҳариф медорад. дигарбора ҳам боз Икромов паҳлавони ҷавон аст, ҳарчанд ки қомати баланд, вазнаш андаке гаронтар аст, аммо ҷавон аст, навакак ба синни 20 қадам ниҳод. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар оянда умедвориҳо ба натиҷаи беҳтарин варзишгар зиёд мешаванд. дар маркази майдон боз ҳам талоши паҳлавонон сурат гирифта истодааст, аммо афзалӣ ва бартарии ҳунари ҳар дуро мо дар майдон кам мебинем. вақте ки бошад аллакай партофт мешавад, ҳаракатҳо дигар мешаванд ва довар ҳам дар фурсатҳои муносиб ин ҷо наметавонад ки таваққуф кунад то он лаҳзае ки паҳлавонон албатта ризогии якдигарро пайдо насозанд. ҳоло ҳам муборизаи варзишгарон бенатиҷа аст, ҳарчанд ки дар рафти ин мусобиқот мо таваҷҷӯҳ кардем, аммо лаҳзаҳои даркориро кам пайдо намудем. манзур аз ишораи банда он аст ки дар гӯштини миллӣ рақобати паҳлавонон ки бидуни қоида сурат мегирад хеле тӯл мекашад ва гулчини ҳаминҳоро, лаҳзаҳои муносиб, ҷолиб, ҳаракатҳои беҳтари онҳоро инҷо мо аз танзим манзур кардем ки муборизаҳо ҷолибтар сурат гиранд. ин ҳам ҳаракати хеле хуби Разияллоҳ Лоиқов бисёр ҳам саривақтӣ буд, партофт ин ҳалол аст бидуни муболиға ва дар ин мубориза ҳам варзишгари ноҳияи Тоҷикобод ғалаба ба даст овард ва аз ин марҳила ба даври сеюм баромад. чӣ гуна биёд ҳалуки дохила ва баъдан ҳаракати хубтар дастро чунон баркашид, дасти чапи Икромовро ки дигар ҷои баҳсу гуфтугӯ ҳам нест. ҳалолаш буд. барости хеле ҳам гӯштини хуб гирифт дар ин майдон, истеъдоди ҷолиб ва диданӣ ҳам дошт. назар бо Оламафрӯз Абдураҳмонов ҳоло нирӯсанҷии аввалини худро оғоз карданд. ҳақназар як чеҳраи саршинос дар гӯштини суннатӣ, дар гӯштини мардумӣ, дар минтақаи Ҳисор ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба ҳисоб меравад. Оламафрӯз Абдураҳмонов ин варзишгар аслан зодаи ноҳияи Фархор аст, аз сулолаи ҳамон Муҳаммадмурод Абдураҳмоновҳо, сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар. ҳаракати ҳақназар инҷо он қадар хуб сурат нагирифт. дигарбора ҳам бароси Оламафрӯз инҷо
ҷуръат кард, як усули пешпоро хост ки боз ҳам хубтар анҷом диҳад. як андаке ки пои рақибро мақсади доштан ҳам намуд. бисёр ҳунарнамоии хуб, вазнашон баробар аст. аз ҷиҳати синну сол ҳам он қадар тафовут нест. яке аз сабабҳои асосии авҷ гирифтани истеъдоди ин ду паҳлавон дар майдон ҳамин аст. ва ҳарду ҳам хоҳиши боз ҳам пуршиддатар ҷараён гирифтани рақобатро доранд. инро мо аз ҳаракатҳояшон бар аъло мушоҳида мекунем. ва барои варзишгарони ғолиб кумитаи тадорукот, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт, соҳибкорони бо нангу номуси ин минтақа чораҳои заруриро дар амал пиёда карданд ва махсусан тӯҳфаҳои арзанда 3 шоҳ-ҷоиза ғолибонро интизор аст. ба ҳоло ҳам бармегардем ба ҳамин зурозмоӣ. ду тан ҷавони ояндадори гӯштини ҳам ҷудо ва ҳам миллии кишвар. бисёр ҳам ҳаракатҳо хубанд. баросӣ бояд паҳлавонон ба монанди ҳақназар Назаров, Оламафрӯз Абдураҳмонов ва ҳамчунин Разиялло Лоиқов, Маҳмадшариф Наҷмиддинов гӯштин гиранд ва зебогии гӯштин ва масъулияти худро дар майдон боз ҳам бештар нишон диҳанд. ин аст рисолати ҷавонмардӣ. ин аст як фурӯтании паҳлавонон ки бояд рақобат дилгиркунанда набошад. агар дар майдонҳои дигар, дар он дашту теппаҳои сабзпӯше ки чорабинии мардумӣ баргузор мегарданд, бештар мӯйсафедон ба ин ақибнишинии паҳлавонон эътироз мекунанд. аммо ин ҷо ягон ҷои эътироз нест. ҳарду ҳам бисёр ҷуръат ва ҳаракатҳои хубро мехоҳанд ки боз ҳам беҳтар нишон диҳанд. болои шонаҳои ҳақназар бо як хати сафед нишонае ки барои бинанда, барои нафароне ки навакак ба шабакаи мо мепайванданд, албатта барои муайян кардани ғолиб ин кофӣ аст. рақобат миёни Саид Раҳматуллоев аз шаҳри Кӯлоб ва ҳарифи ӯ аз ноҳияи Нуробод хотима ёфт, чун аз ишораи худи коргардон ҳам дар гилеми дигар Саид Раҳматуллоев ин ҳам дар бошгоҳи паҳлавони шаҳри Душанбе машқварзӣ мекунад ва ин паҳлавон ҳам ғалаба ба даст овард. ҳақназар руҷӯъ мекунад ки фишорро муқобили ин варзишгари қаввии шаҳри ва рақиби худ албатта боз ҳам пурзӯртар кунад. Оламафрӯзро дар назар дорем. умар бо Хусрав Аламов ҳоло дар як кунҷи майдон инҷо ҳам муаррифӣ мешаванд. баъди ин рақобат боз ҳам қуввуозмоиҳои дигар ва зурозмоиҳои ҷолибро мо манзури шумо мекунем. мухлисони сершумор, бонувоне ки инҷо ҳатто боз бубинед ки аксбардорӣ мекунанд ва бисёр гӯштин ҳам ба тамоми худи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон хеле писанд аст ба ростӣ. Оламафрӯз муборизаро боз идома медиҳад. ҳақназар ҳам дар ин раванд таваҷҷӯҳ кард ки дигарбора боз ҳам фишорро муқобили рақиби аввалинаш дар майдони имрӯзаи ноҳияи Рашт дучанд кунад.
бори дигар ҳам довар ишора мекунад ба маркази майдон ҳар ду наздиктар шаванд, чунки партофтҳо албатта ҳаракатҳо бояд аз маркази майдон шурӯъ гарданд. ва бори чандум аст ки аллакай ғуламафрӯз чун одати ҳамеша дастро мехоҳад ки фишорро муқобили пои ҳариф зиёдтар кунад, ки ин дар куштини миллии куштингирӣ албатта мамнӯъ аст. рақобати ҳарду паҳлавон натиҷабахш нест. инҷо ҳам довар метавонад ки ба ҳарду машварат кунад ва баъдан хулосаи даркорӣ барорад. ва дар чунин ҳолатҳо албатта ҳамон мукофоти идона тӯҳфаи муайяншуда ду тақсим мешавад ва дар бархе аз майдонҳо ба паҳлавонони ки рақобатро мусовӣ анҷом медиҳанд тӯҳфа тақдим карда намешавад. дар аксари майдонҳо албатта ин бештар ба нафъи паҳлавонон, яъне ки онҳо соҳиби мукофот мешаванд новобаста аз натиҷа бидуни бохт. яъне мусовиро дар назар дорем. вақте ки ин ҳолат рух дод, албатта худи садри маҳфил ва кумитаи тадорукот зарур мешуморанд ки ба ҳарду паҳлавон вобаста ба ҳамон мукофоти муайяншуда машварат кунанд ва ин тӯҳфаро ду қисм кунанд. ин одати маъмулии мардуми тоҷик дар майдони куштини суннатӣ аст. яъне аз майдон бояд паҳлавон ноумед наравад. агар мағлуб нашавад, мусовӣ ҳам то андозае, то андаке ҳам як натиҷа ҳаст. аз боғ боло аст, албатта аз ғалаба поён ва аз боғ андаке болотар. дар миёна агар гӯем, бо ҳамин тартиб нисфи тӯҳфаро паҳлавони мусовӣ анҷом дода соҳиб мешавад. ғуламафрӯз ва ҳақназар ҳамоно талош доранд. фикр мекунам ҳамин мубориза боз ҳам идома меёбад. беҳтараш онҳо бо нафари дигар рақобат кунанд. гоҳ-гоҳ чунин ҳам мешавад ки бо якдигар паҳлавонон бо ҳарифон ҳарифи нобоб, яъне бисёр номуносиб, яке ба самти чап, дигаре боз ҳам баръакс аст, канори ростро ихтиёр мекунад ва он қадар мувофиқат барои ҳаракатҳои беҳтару ҷолиб ва муваффақияту ҳамон иҷрои амалҳои натиҷабахш намешавад. ва дар баъзе ҳолатҳо баръакс. ҳақназару ғуламафрӯз майдонро тарк намуданд, яъне қувозмоии ҳарду мусовӣ анҷом ёфт. ҳоло мо дар майдон паҳлавони ноҳияи ҳамадониро мебинем. довуд носиров, варзишгаре ки хилъати сафед дорад. носиров ҳам дар бошгоҳи варзишии паҳлавон таҳти роҳбарии шералӣ бозоров тамрин мекунад ва ин паҳлавони хилъати сурхпӯшида аст, ноҳияи нуробод аст. ба ростӣ чун гуфтем дар раванди аввали гузориши худ ки инҷо ҳам бидуни маҳдудияти вақт ва муаррифии паҳлавонон ва ҳамчунин вазн ҳамон тариқи анъанаҳои суннатӣ ин мусобиқот ҷараён дорад ки бештар писанди мардум аст. ва агар вазн инҷо ҳам ба инобат гирифта шавад ва чун ба монанди мусобиқаҳои расмӣ агар куштини миллӣ баргузор шавад, эътирози мухлисон зиёд мегардад ва махсусан ба хотири ана ҳамин табъи болидаи ҳаводорони куштин мардуми сершуморе ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи рашт ҷамъ омаданд, ҳамин анъанаҳои куштини суннатӣ дар майдон риоя мешавад.
حالا میبینیم که از جانبی ناصرов اندکی رجوع برای از بالا داشتن خوب به نظر میرسد و در مسابقه جام نوروز سال 2020 این پهلوان خلعت سفید داشته هم برای دریافت جایزه 3 مرحله را پشت سر کرد، یعنی هنرش هم خیلی خوب به نظر رسید. اما اینجا برعکس بینید وزنش هم اندکی گرانتر است. این کار را باید نسبت به حریفش ناصرов زودتر انجام دهد. اما چنین نیست. پهلوان سرخپوش ایستادگی میکند که اندکی عقب نشینی می نماید و آن افرادی که معرفی میشوند نام نسب آنها در مسابقات حدود جمهوری در چمپیونات مملکت چه در سامبو چه در گشتین ملی و جودو خوب هنرنمایی میکنند و برای ما هم آشنااند. این فکر میکنم نتیجه نیست برای ناصرов. بعد از افتیدن البته حرکت اضافه در گشتین ملی گشتینگیری رایج نیست. تلاش پهلوانان در گلیم اول باز هم ادامه مییابد. در مورد سطح و صفت کاری امروزه داوران در ابتدا گفتیم که بسیار هم یک مشورت سری وقتی بود از جانب مربیان مکتب ورزشی ناحیه رشت که این بر رفت مسابقه اندک تأثیر نیکی خود را هم رسانید. از داوران بسیار وابستگی دارد البته جریان مسابقات، نتیجه سبقت‌ها و نظام درستی میدانداری امروزه و باید این کاملا رعایت گردد و البته آینده نزدیک خودی مقامات فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری را ضرور است که در تمام منطقه های تاجیکستان برای باز هم بهتر گردانیدن چاره‌بینی های گشتین ملی یعنی رعایت کردن وقت، وزن، تدبیرهای ضروری اندیشد. این البته از مسئولین تقاضا میکند، طلب زمان است که ما هم با یک نظام درست اگر خواهیم که گشتین ملی گشتینگیری ما هم شهامت و شکوه بین المللی پیدا کند، به این کار باید ما توجه مخصوص داشته باشیم، چون که کشمکشی های طولانی و موافق نآمدن وزن ها باعث آسیب جدی پهلوانان می شود. در آینده هم البته خوب است که این مردمی است، این رو باز بیشتر و زیادتر همان نفران صاحب تجربه و آدمان سالار خواهشمندند که چون این عنعنه بابایی صورت گیرد. اما طلب زمان من فکر میکنم که امروز دیگر است و برای معرفی وطن محبوب ما مخصوصا گشتین ملی گشتینگیری این هم یک عامل اساسی شده میتواند. ناصرов رجوع کرد، بسیار باید فعال باشد و حتی حریف را هم در دقیقه های اول مغلوب نماید، چون که وزنش گران است. آمادگی همه جانبه جسمانیش تا جای ما میدانیم خیلی هم فرق کننده است. اما در این میدان اندکی باز هم توقف شد. ما برمیگردیم به گلیم مرکز، در آن جایی که حق نظرov به میدان و رقابت رو باز اینجا اکنون نه این ترتیبی میدان داری نیست، براسی اندکی باید اعتبار دهد با پهلوان شهر دوشنبه. این ورزشگر هنرنمایی کرده ایستاده است، باری سیوم است که حق نظرov به میدان می آید. البته این از آن شهادت می دهد که حق نظر تجربه خوب دارد و موفق هم هست. تنها نفران حقی شرکت در مرحله های
баъдиро пайдо месозанд, ки дар давраҳои аз ин пеш комёба. Бисёр ҳам ҳаракати ҷолиб, як партофти ҳалуки дохилаи ҳалуки искандарӣ ҳам бисёр дар сатҳи баланд аз ҷониби Ҳақназар Назаров истифода шуд ва бо ҳамин тартиб Ҳақназар ғалабаи навбатии худро ҳам ба даст овард. ҳамчун яке аз муддаиёни мукофоти Олӣ Шоҳ-ҷоиза ба даврҳои баъдӣ роҳ меёбад. дар гилеми дигар боз бетаваҷҷӯҳ мекунем пеш аз муаррифии паҳлавонони навбатӣ. ин Ҳақназар Назаров буд, ки бо як ҳаракати ҷолибаш таби мухлисонро шод кард. ҳоло Улуғбекро мо дар майдон мебинем. Улуғбек Раҳимов аз ноҳияи Рудакӣ аст ва паҳлавон Маҳмадшариф аз Нуробод хилати сабз маъзарат кабуд сурх дорад маъзарат ва дар бораи Улуғбек аллакай мо маълумоти бештар ҳам дорем, ки дар мусобиқоти ҷавонони мамлакат имсол ҳам барандаи медали биринҷӣ шуд. дар чандин тантанаҳои Наврӯз соли сипари гашта ҳам мукофотҳои шоистаро ба даст овардааст. дар гӯштини миллӣ ва ҳам дар гӯштини ҷудо чандин маротиба барандаи ҷоизаҳои ифтихорӣ ҳам шудааст. Суҳроб Маҳмадиев ҳоло ба майдон мебарояд. ин варзишгари гаронвазни шаҳри Ваҳдат дар муборизаи Улуғбек ҳоло афзалӣ ва бартарӣ ба назар намерасад. мебинем дар ин раванд, ки Маҳмадшарифи Нурободӣ ҳоло ҳам ақибнишинӣ мекунад ва Улуғбек муваффақ нашуд ва баргашт боз ба маркази майдон аст. паҳлавонони ғолиб муаррифӣ мешаванд. Ҳақназар Назаров бо нафари дигар ба майдон меояд. бо Абдураҳим фикр мекунам акнун ҳоло ҳам маълум нест. ҳоло мо ба Улуғбек таваҷҷӯҳ мекунем. ба Абдулҳамид, Абдулҳаким наю, Абдулҳамид ин варзишгарам аз ноҳияи Рашт аст. вазнаш андаке бузургтар аст, аммо Ҳақназар ҳаққи ақибнишинӣ карданро надорад, чунки дар гӯштини миллии гӯштингирӣ ин самт албатта мавриди таваҷҷӯҳ қарор нахоҳад гирифт. Улуғбек як ҳаракати дигарро анҷом дод. варзишгари ноҳияи Рудакӣ ва дар ин лаҳзаҳое ки мебинем боз довар маҷбур аст ки суратафзоӣ кунад, ишора мекунад ба паҳлавонон ки фаъолтар бошанд. Улуғбек ҳарчанд мехоҳад ки зуд камарбанди рақибро дорад, боз ҳам як кӯшиши дигари Улуғбек, аммо доштани дастро фаромӯш кард. ин он қадар натиҷаи хуб ба бор намеорад вақте ки ин ҳолатҳо сарфи назар мешаванд, чун шумо ҳам шоҳид шудед. ҳоло се ҷуфт дар майдон нирӯсанҷӣ карда истоданд. паҳлавонони муваффақи даврҳои пешинанд ва муборизаи Улуғбек ҳамоно ҷараён мегирад. дар гилеми охирин ҳам мо Абдулло Рӯзиевро мебинем ки майдондорӣ карда истодааст. акнун боз Ҳақназару Абдулҳамид
ворidi майдон шуданд. ҳақназар руҷӯъ кард барои усули сари китф. бисёр чобук аст. ҳунарнамоии ҳақназар мухлисони бештар дорад. дар раванди мубориза мушоҳида мегардад ки ҳоло боз ҳам ҳақназар чун ба ҳаракатҳои дигар ҳалуки беруна ва сари китф руҷӯи алоҳида мекунад. ин агар аз якҷониб барои беҳтар бисёр ҳам як ҳаракати хуби Улуғбек. инҷо Раҳимов хеле ҳам кӯшиши беҳтар натиҷабахш анҷом дод ва бисёр ҳам дар сатҳи зарурӣ партофташ ҳалол ҳисобида шуд ва акнун ин варзишгар ҳам боз ба даври баъдӣ рохат мегирад. Улуғбек Раҳимов варзишгари ноҳияи Рӯдакӣ. ва дар тантанаи наврӯзи Раштонзамин чун гуфтем ки паҳлавонон хеле зиёд буданд. ҳақназар бо Абдулҳамид ҳоло мубориза мебарад. як ҳаракати андаке беҳтари ҳақназарро мо дидем ва боз ҳам руҷӯаш барои фишороварӣ, барои боз ҳам ҷолиб ҷараён гирифтани ҳамин лаҳзаи ҳамла буд, аммо муваффақ нашуд. дар гилеми дигар нокомӣ варзишгари сабзпӯшро фарогир буд. ҳақназар ҳоло ҳам мубориза мебарад. паҳлавони ояндаи мамлакат дар ҷараёни майдондории имрӯза аз худ матонати хеле баланд ҳам нишон дод ва бо ҳамин тартиб аллакай сабқати паҳлавонон боз ҳам ранги дигар мегирад. бисёр ғазалшоҳи Давлатшоҳ, Суҳроб Маҳмадиев ду тан паҳлавонони гарронвазн ҳоло дар майдонанд. албатта онҳо баъди андаке боз ҳунарнамоии худро дар ин ҷо оғоз хоҳанд кард. ва ҳақназар як таваҷҷӯҳи дигар кард, аммо комёб нашуд. Абдулҳамид ин варзишгари ноҳияи Рашт таҳти роҳбарии, агар иштибоҳ накунам, Рауф Ҳукуматов машварзӣ мекунад ва мураббии ҳақназар Азам Расулов аст. паҳлавони хеле собиқи шаҳри Ҳисор, Суннат ва Азам Расуловҳо аллакай як бисёр ҳаракати ҳақназарро дидем. боз ҳам бенатиҷа хотима меёбад. Суннатулло ва Азам Расуловҳо чун дар мавриди матонати ин паҳлавонон мо 10 сол қабл агар ҳарф мезадем, боз бисёр ҳам саҳифаҳои ҷолиб ва паҳлавонони хуби минтақаи Ҳисори Шодмон буданд. ва акнун бо мурури замон оҳиста оҳиста ба ҳайси мураббӣ фаъолият доранд. ва акнун мо бармегардем акнун ба гилеми дигар. инҷо ғазалшоҳи Давлатшоҳ ҳоло рақобатро бо ҳарифи худ Суҳроб Маҳмадиев аз шаҳри Ваҳдат оғоз кард. нирӯсаҷӣ Абдулҳамиду ҳақназар дар гилеми дигар натиҷабахш набуд. мо зарур донистем ки ба вазни гаронтар эътибор диҳем. ғазалшоҳи Давлатшоҳ беҳтар инҷо ҳунарашро як лаҳза ҳам бошад нишон дод, аммо ин хотимаи кор нест. Суҳроб хилъати сабз дорад. ғазалшоҳи Давлатшоҳ варзишгари ноҳияи Ёвон бо хилъати кабуд аст. аввалин нафаре ки Муҳсин Асомиддиновро дучори шикаст намуда буд 3 сол қабл, ана ҳамин ғазалшоҳи Давлатшоҳ аст ки ин
дар тантанаи наврӯзи шаҳри ҳисор дар қалъаи ҳисор ин мусобиқот баргузор шуда буд ва баъди ин шӯҳрати худи ғазалшоҳи давлатшоҳ ҳам дар майдони гӯштини суннатӣ боз ҳам авҷи тоза гирифт ва муҳсин ҳам оҳиста оҳиста ба майдонҳои гӯштини миллии мо дар тантанаҳои наврӯз пайваст. ғазалшоҳ руҷӯъ мекунад ки аз боло рақибро дорад, яъне камарбанд вақти аз боло бисёр ҳам барои аксари паҳлавонон ин хуб аст. бархе аз паҳлавонон сари ҳарду остинро дақиқтар медоранд ва бархе аз боло доштан ин барояшон бисёр ҳам як заминаи хуб, як имконияти мусоиди барои чандин истифодаи чандин усул ва ҳамлаҳои натиҷабахш ҳам шуда метавонад. барои ҳамин паҳлавонон аз ин ҳолат канораҷӯӣ мекунанд ки аз боло рақибашон камарбанди онҳоро дошта натавонад ва паҳлавонон ҳам боз барои амалӣ кардани ҳамин матлаб бештар эътибор медиҳанд. то ҷои мо медонем, албатта боз ҳам ғазалшоҳи давлатшоҳ аксари ғалабаҳояшро ҳам ҳангоми аз боло доштан соҳиб шудааст. як ҳаракати дигар дар гилеми аввал варзишгари ноҳияи нуробод улуғбек раҳимовро ончуноне партофт ки пушти сари улуғбек ба замин афтид ва ҳолати такрорро биёед бо ҳам бубинем. бисёр ҳам ҳаракати ҷолиб ба дастони улуғбек озод буданд. дар ин маврид бояд улуғбек ҳарчи зудтар ҳарифро медошту дифоъ мекард. фирдавс насимов паҳлавони шаҳри кӯлоб камарбандаш сурх аст ва паҳлавони ноҳияи файзобод ин варзишгари мардумӣ аст. яъне бештар дар мусобиқаҳои гӯштини суннатӣ майдондорӣ карда буд. дар ҷоми пойтахт ҳам дар вазни ҷамъи 90 кило ба майдон баромада буд ва ҳоло аввалин рақиби худро истиқбол гирифт. ин фирдавс насимов аст. мебинем ки муборизаи паҳлавонон бисёр эҳтиёткорона сурат мегирад. ҳароси ҳарду паҳлавон ва махсусан варзишгари файзободӣ камарбандаш сиёҳ аст, агар иштибоҳ накунам абдубашир ё ва чун гуфтем ки дар мавриди хотирот боқӣ мондани беш аз 300 нафар паҳлавон ва ҷараёни гузориш ба таври ҳамон анъанаҳои суннатӣ чунин мушкилиҳо ҳам пеши назар меоянд ки аз бинандаи закӣ албатта маъзарат мехоҳем, чунки ин ҳам номумкин аст бидуни сурат маҷлис ба хаёл ва ба хотир гирифтани аксари паҳлавононе ки ба майдон меоянд. ва фирдавс ки дар мусобиқаҳои сатҳи бошукӯҳ ширкат вардидааст. дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо 4 сол қабл ба дарёфти зинаи сеюм шарафёб гардида буд. ин мусобиқот дар миёни паҳлавонони 12 кишвари сайёрат дар тоҷикистон сурат гирифта буд. агар мусобиқоти расмӣ бошад, инҷо ба ҳарду паҳлавон албатта огоҳӣ ҳам медоданд. азбаски ҳамон анъанаҳои суннатӣ гӯштини миллии гӯштингирӣ аст, инҷо огоҳӣ, эътироз, вақт, вазн, сину сол комилан ба инобат гирифта намешавад. фирдавс наздиктар бояд кореро сомон диҳад. яъне аввалин шуда бояд доштанро
با همان سر وقت، یعنی گریبان رقیب یا آستین رقیب و در مجموع خلعت رقیب رو اولین شده باید انجام دهد. یکی از سبب‌های ناموفق شدن ورزشگران انا همین است که عقب نشینی میکنند و رقیبشان اولین شده داشتن رو یا گریبان رو، چون گفتیم که خلعت رو می‌دارد و پای جستجوی راه‌های باثمر می‌شود. برای این ورزشگران باید زود پیش دستی کنند. محمد این علم افروز عبدالرحمانوف است که بسیار هم یک جذابیت میدان رو بیاد بار دیگر توجه کنیم که چگونه نشان داد. حرکتی خیلی خوب رقیب رو به تخت پشت افتانید و غلبه به دست آورد. اما فردوس با حریف خود از ناحیه فیض آباد حالا کاری بهتر را هم انجام نداده است. در گلیم دیگر بسیار یک حرکت جالبی سعید رحمت الله را دیدیم که خیلی هم طبع دل مخلصان بود و این حالت باز به پیروزی سعید زمینه گذاشته توانست. ورزشگر خلعت سرخ داشته نسبت به رقیبش تجربه غنی دارد، اما در حرکت‌هایش اینجا می‌بینیم که اندک سستی به نظر می‌رسد. حالا که فردوس باید با چنین رقیب دلپرانه مبارزه برد و تلاشش هم در روند نیروسنجی بیشتر به نظر رسد. اما چنین نیست. حالا اندک عقب نشینی پهلوان ناحیه فیض آباد به نظر می رسد. قوه اضافه فردوس هم اکنون معین شد، برمیگردد به همون جای اوله خود. تلاش و مبارزه را پهلوانان در دور اول میان ورزشگران گران وزن ادامه خواهند داد. دیگر باره فردوس نسیموف هم راهی دریافت سر هر دو آستین حریف را دارد که این یکی از اصولهای معمول و دوست داشته فردوس نسیموف به حساب می رود. تا جای ما می دانیم اکثر غلبه های فردوس نسیموف از همین حالت راست بودن و با همان سر کتف خوب انجام می یابند و موفقیت را این پهلوان بیشتر با اجرای همین اصول به دست آورده است. اما در این میدان فکر میکنم اندک سست‌تر گوشین گرفته ایستاده است. بر کندن انا همان دست و پنجه حریف از هر دو جانب زیاد است. داور مجبور است که به این لحظه ها باز هم خاتمه، بله، برای خاتمه یافتن این لحظه ها باید که داور هم خلاصه گیری کند. خلعت یگان اون اعتراض هایی که میگویند یگان اشتباهی نیست در لباس های ورزشی فردوس نسیموف. عبدالبشیر فکر میکنم همین پهلوانی قامت بلندی ناحیه فیض آباد اینجا برمیگردد به گلیم دیگر، اما رجوعی باز هم خود داور هست که جایشان را در گلیم دویم این گران وزن ها اشغال نمایند.
фирдавс аз ин самт ҳаракатҳои худро анҷом дод. дасти чапи рақибро дошт, чун гуфтем дар бораи истифодаи усули сари китф ки таваҷҷӯҳ кард, аммо муваффақ нашуд. аввалин кӯшиши фирдавс ҳам инҷо бенатиҷа хотима меёбад. дар гилеми дуюм фирдавс Насимов бо паҳлавони гаронвазни ноҳияи Файзобод ҳоло мубориза бурда истодааст. таваҷҷӯҳ албатта аз гилеми дигар боз ҳам хуб ба назар мерасад, аммо мо эътибор ба натиҷаи ана ҳамин сабқат дорем. чаро фирдавс инҷо суратафзоӣ намекунад, баростӣ маълум нест. ҳолонки бисёр таҷрибаи ғанӣ ва бисёр ҳам имкониятҳои хуби ҳамон ҳаракатҳои саривақтиро дорад. суръаташ тезтар аст, таҷрибааш ҳам фарқкунанда аст, омодагии ҷисмонияш ҳам нисбат ба рақиб хеле ҳам боло аст баростӣ. чун дақиқаҳои аввалу дуввуму ва бештар ҳам пушти сар шуданд, инҷо акнун фурсате фароҳам меояд ки мо як манзараи ҷолиб, зеборо манзури шумо кунем, ки дар ҳақиқат ҳам варзишгоҳ имрӯз пурапури мухлис аст. ҳаводорони гӯштини суннатӣ дар ин минтақаҳо хеле зиёданд баростӣ. бидуни таблиғ, бидуни даъват, аллакай дар миёни оммаи аҳолӣ зуд макони баргузории чорабиниҳо паҳн мешавад ва ҳама якдилона бо муҳаббат ба тамошои ҳунарнамоии паҳлавонон меоянд ва ин рӯзҳоро воқеан ҳамаи алоқамандони гӯштини миллии гӯштингирӣ ҳамеша пазмонанд. ва бошад ки дар манотиқи мамлакат на танҳо дар ҷашни наврӯз, балки дар чорабиниҳои дигари ҷумҳуриявӣ ҳам чунин анъанаҳо ба монанди кишвари ҳамҷавори мо Узбекистон сурат гиранд. он гаҳ рафти омодагӣ беҳтар мешавад, дарёфти чеҳраҳо ба вуҷуд меояд, такмили маҳорат қавитар мегардад ва баъдан акнун муддаиён барои шомилшавӣ ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар дучанду даҳчанд мегарданд, ки ин бисёр ба манфиати кор хоҳад буд. фирдавс Насимов чаро аз он амалҳо ва усулҳои хубро ба кор намебарад ё ҳарифаш новоб аст? ин лаҳзае ки як кӯшиши варзишгари ноҳияи Файзобод ба назар расид. чандин дақиқаҳо пушти сар шуданд то ин вақте ки сипарӣ гардид, аллакай се ҷуфт ҳам метавонист дар як вақти муайян аллакай тақдири рақобати худро боз ҳам ҳал созад. аммо то кунун дар муборизаи паҳлавонон инҷо мо афзалии комилро намебинем ва ақибнишинии паҳлавони Файзободӣ бесабаб нест. фирдавс Насимов дар як фурсати муносиб кашола додани рақиб, ин ҳам бесабаб нест, фикр мекунам. як ҳаракат, ин корро бояд қаблан фирдавс Насимов анҷом медод. ҷустуҷӯ кард, дарёфт намуд ва фурсатро пайдо кард ва дар ниҳоят ҳам бисёр бо як усули хоси гӯштини миллии гӯштингирӣ бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ана ҳамин тартиб чӣ гуна рақибро фиреб дод ва ҳалуки бисёр ҳам ҳаракати пешпоро ҳам хуб истифода кард. дасти ҳарифро баробари ин ҳалук баркашид ҷониби худ
کوتاه‌تر و موفق هم شد. محمد رسول دولتов پهلوانی رشتان زمین با خلعت کبود است و رقیب او امیرجان نسیمجان از شهر کولاب. امیرجان نسیمجان حالا در حالت خوب است. امسال بسیار هنر بهتری خود را نشان داد و مخصوصا در مسابقه جام پایتخت در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت که بسیار هم به مخلصان به هواداران کشتی سنتی استعدادش پسند آمد و محمد رسول این پهلوان رشتان زمین طی چند سال بود که توقف هم داشت در میدان ها. یعنی ما این چهره رو هر دو را اگر ما چنین وقت ثابت می سازد که البته باز پهلوانان بعد تکمیل مهارت با میدان گشتین سنتی برگشتند. امیرجان نسیمجان هم در ایرکوتسک 2 سال تکمیل هنر کرد و محمد رسول دولتов باشد با یک چند سبب هم در مهاجرت مهنتی بود و با سبب آسیب قبلی داشتنش میدان گشتین سنتی را ترک نموده بود و حالا هر دو هم هنرنمایی دارند. لحظه های بهتر را هر دو هم پیدا نکردند. مبارزه پهلوانی کولاب شهر خوب انجام نمی‌یابد. محمد رسول وزنش اندکی گرانتر است و چون گفتیم که در گشتین سنتی ما این به این نوبت گرفتن نمی شود، حالا اکنون ضرورت پیش آمده است که صورت افزایی کند. امیرجان نسیمجان امسال خیلی خوب آماده است نسبت به 4 سال قبلی. اگر ما توجه کنیم اندکی جوسهش بزرگتر هم بود، وزنش خیلی کم شده است. امیرجان نسیمجان را چون در فدراسیون روسیه 2 سال هم تمرین داشت، امسال خیلی خوب هنرش می درخشد. محمد رسول اندکی در جریان رقابت اولینش هم رجوع برای از بالا داشتن میکند. برای پهلوانان اینجا جایزه های افتخاری، مکافات های ارزنده چون تأسیس داده شده است. این را ما در رفت سبقت ها میبینیم که 3 شاه جایزه پهلوانان موفق میدان ناحیه رشت در پیش است. همچنین تحفه های زیادی ایدانه در روز جشن نوروز بین المللی نفران غالب را انتظار است. حالا در مبارزه محمد رسول و امیرجان نسیمجان یگان برتری افضلی به نظر نمی رسد. داور هم برای ادامه سبقت باز توجه میکند، اما باید صورت افزایی رو هم مد نظر اول گذارد. این صداقت گشتین سنتی است. بعد لباس‌های ورزشیتون ما مکافاتونه اعلام میکنیم، رفته آماده باشید. در برابر تلاش پهلوانان میبینیم که ورزشگرانی وزنشان میانه در گلیم اول و دوم هم اندر میدان میشوند. همه اینها رو ما یک بار نمیتوانیم به شما نشان دهیم. محمد رسول چون گفتیم از بالا اگر رقیب را دارد، انا همین ترتیب بسیار هم سر سیوجی برایش بهتر است. اصول دوست داشتهش به حساب می رود، اما بدون داشتن دستی رقیب این پهلوانی گران وزن
кореро анҷом додан наметавонад. Инро ҳам Маҳмад Расул аз мо беҳтар медонад, аммо Амирҷон Насимов ҳам барои рафъи ин ҳолатҳо дифоъро ихтиёр кардааст ва дар ин раванд ҳам муваффақ ҳам ҳаст дар самти дифоъ. эмомалӣ намояндаи ноҳияи 5 бо хилъати сурх бо ҳамроҳии чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон Маҳмадшариф Наҷмиддинов рақобатро оғоз карданд. ана ҳамин ҷуфт ва бисёр хуб аст ки тарҳи либосҳои нави куштини суннатии мо куштингирӣ инҷо ҳам тасдиқ гардид. федератсияи куштини миллии куштингирӣ, кумитаҳои марбут ба соҳа, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои боз ҳам дубора эҳёи анъанаҳои суннатӣ, махсусан куштини миллии куштингирӣ, дар тарҳи ва дар амалӣ кардани ин матлаби чандинасраи мардуми тоҷик хизмати шоиста карданд ва акнун аз ин баъд дар майдонҳои куштини миллӣ паҳлавонони мо бо либосҳои хосаи куштингирӣ андари майдон мешаванд. ин тадбир навакак роҳандозӣ гардид ки аллакай дар мусобиқаи ҷоми пойтахт он пурра мавриди амал қарор дода шуд ва баъзе мушкилиҳое ки ҳастанд оҳиста оҳиста дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳам бартараф карда мешаванд. рақобати Амирҷони Насимҷон бо Муҳаммад Расул Давлатов, паҳлавони Раштонзамин, натиҷабахш анҷом намеёбад. ҳарду қуввоозмоии аввалини худро мусовӣ анҷом доданд. Маҳмадшариф Наҷмиддинов, ин паҳлавоне ки имрӯз ҳам хеле хуб ҳунараш ҷило мекунад, Эмомалӣ намояндаи ноҳияи 5 андаке солортар аст, яъне солаш бузургтар ва қаблан паҳлавони хуб буд, аммо дар майдони имрӯза ақибнишинӣ дорад. ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ кунем. бале, чунин ҳам шуд. Абубакри Акобир, варзишгари умедбахши ноҳияи Балҷувон, ин ҳам дар бошгоҳи варзишии Паҳлавон тамрин мекунад таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров. Абдулҳамид, намояндаи ноҳияи Рашт, варзишгаре ки дар мактаби маҳорати олии варзишӣ тамрин мекунад ва рақобатро ҳарду дар гилеми дуюм оғоз карданд. Абубакри Акобир барростӣ дар мусобиқаи ҷоми пойтахт бисёр ҳунари хуб ҳам нишон дод. барандаи медали биринҷӣ дар ин мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ шуд ва чӣ гуна бо Шариф Назриев нерӯсанҷӣ кард ки бисёр табъи дили мухлисон буд. ҳатто пеш аз вақт бо ду партофти паҳлӯ ҳарифро дучори шикаст кард. дар як рақобати дигар ҳам муваффақ шуд, бо ду ғалаба ба сабқати ниманиҳоӣ баромад. бо як иштибоҳе ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ ноком шуд, бо ҳамон тартиб барандаи медали биринҷӣ гардид. ва баъди ин ҳам бо Муҳсин Исомиддинов чун рақобатро дар шаҳри Ҳисор дар тантанаи Наврӯз сазоворона анҷом дод. дар ин гилем Маҳмадшариф Наҷмиддинов бо як партофти ҷолибаш рақибро ҳам дучори шикаст кард. Эмомалиро ҳоло имкон дорем ин лаҳзаро манзури шумо кунем. ҷолибтарин фурсат буд. бубинед чӣ гуна ҳарифро фиреб дод ва баъдан матлаби худро ҳам амалӣ карду дастболо шуд.
абубакр паҳлавони сабзпӯши балҷувонӣ ҳоло дар такопӯи дарёфти роҳи босамар ҷиҳати муваффақияти даври аввали сабқати инфиродӣ дар майдони ноҳияи Рашт аст. бисёр ҳам омодагии ҷисмонияш қавӣ аст, хеле ҷавон аст. баҳори 21ро истиқбол мегирад имсол. таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқварзӣ мекунад дар чемпионати ҷавонони мамлакат дар ноҳияи Ҷабор Расулов байни ҷавонон дар вазни 100 кило барандаи медали тилло шуд. дар соли 2020 бисёр ҳам се натиҷаи шоистае ки ба даст овард дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ 4 дастовард ҳатто дар самбо. Ой, хеле ҳамолӣ, хеле ҳам ҷолиб ва партофте ки воқеан ҳам сазовор ба кафкубӣ ва аҳсану офаринҳост. бисёр ҳаракати ҷолибро инҷо бубинед ки чӣ гуна анҷом медиҳад. ҳоло мо имкон дорем ки ба ин лаҳза баргардем ва камоли садоқат ва эҳтироми шоиста дастфишурӣ мекунад бо рақибаш ва биёед бибинем ки чӣ гуна. Ой, бисёр ҳам усули сари китфро бо суръати баланд аз як лаҳзаи муносиб дигар ҷои гуфтугӯ ҳам нест. ҷолибтарин партофт, зеботарин ҳаракати паҳлавон дар майдони раштонзамин. дӯстони азиз, акнун мо ба марҳилаҳои асосӣ наздик мешавем. чун ин ду паҳлавон дар сабқатҳои инфиродӣ муваффақ шуданд. маҳмадшариф наҷмиддинов 5 давр ҳатто 6 давр дастболо шуд, ба марҳилаи асосӣ роҳ ёфт ва разияллоҳ лоиқов ҳам дар 5 давр ҳарифонро шикаст дод ва ба марҳилаи асосӣ роҳ ёфта тавонист. ҳарду барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашинаи сабукрав мубориза мебаранд. баробарӣ дар зӯрозмоии паҳлавонон мушоҳида мешавад. талоши варзишгари хилъати кабуд доштаандаки беҳтар аст. фишор медиҳад ки разиялло аз майдон берун шавад. разиялло чун гуфтем ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон 4 сол қабл миёни наврасон унвони чемпиони осиёро дар риштаи ҷудо ба даст овардааст. имрӯз ҳам месазад дар мавриди матонати маҳмадшариф ҳам ҳарф занем ки ин чеҳра бошад 2 сол қабл миёни ҷавонон унвони чемпиони ҷаҳонро дар шаҳри Тошканди Узбекистон миёни ҷавонон дар риштаи самбо ба даст овард. разиялло руҷӯъ кард барои усули сари китф, комёб нашуд. дубора ҳам ба рафти сабқат таваҷҷӯҳ мекунад. маҳмадшариф як амали ғайриоддиро хост ки нишон диҳад, боз ҳам муваффақ нашуд. дигар бор ҳам фишорро худи разиялло лоиқов хост ки дучанд созад. мукофоти ёли шоҳҷоиза ин албатта қадршиносии хеле бузург аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҳамчунин худи соҳибкорони ин минтақаи зебои мамлакат маҳорат ва ҳунари паҳлавононро қадр карданд ки дар марҳилаи ниҳоӣ нафари муваффақ албатта соҳиби мукофоти олӣ гардад. 3 шоҳҷоиза аст. ин аввалин шоҳҷоизаро кадоме аз ин варзишгарон соҳиб мегардад ба мо ҳам маълум нест. таваҷҷӯҳи паҳлавони ноҳияи тоҷикобод албатта боз ҳам
برای بیشتر داشتن سری آستین است. ببینید هر دو این پهلوان هم با همین ترتیب از گریبان و آستین وقتی که خوبتر مقصدناک می‌دارند می‌توانند کاری را باز هم اندکی بهتر انجام دهند، چون که اصولی دوست داشته آنها همان ترتیبی که گفتیم و برخی از پهلوانان باز با دیگر سمت با داشتن کمربند از بالا رجوع میکنند. محمد شریف اندکی افضلیت مهارتش را نشان داد، یعنی چون فشار میارد رقیب از این تاب نمیارد و عقب نشینی هم میکند. این افاده قوه قوی داشتن محمد شریف رو باز دوباره ثابت میکند با همان لحظه هایی که ما میبینیم. بیشتر میلی هرچی زودتر ادامه دادن نیروسنجی دارد پهلوان ناحیه فیض آباد محمد شریف نجمیدینов. نزدیکتر کنین رجوع با گلیم مرکزو در بین رقابت کنن. بیا که یگان نفر میدان را ترک نمیکند. ببینید چگونه تعداد مخلصان که 15,000 جای نشست دارد، از این بیشتر در مجموع بیش از 20,000 تماشابین این رقابت ها رو طولی چند ساعت جریان گرفت. سفیدی ها در منطقه رشت زیادن، روشنی ها عالی‌تر، گلیمی اون طرف رها. سعید مومن پهلوان ناحیه رشت رضی الله با محمد شریف نیروسنجی رو ادامه میدهند یا اینجا مشورته که در رفتی سبقت به عمل می آید. ریزوگی هر دو مدی اول است، اما هر دو هم میخواهند که برای شاه جایزه باز هم تلاش کنند، چون که این تحفه عادی نیست. این دستاورد پهلوانان رو هم به نظر میگیرند. امروز هم در حقیقت یک توجه خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی کردن باز هم عنعنه‌های سنتی و دستگیری پهلوانان با همین وسیله اینعام و تحفه های شایسته در استقبال نوروز باز برای درخشانی متانتشان هم زمینه میگذارد. اما اینجا یک حرکتی سری وقتی رو هم محمد شریف نجمیدینov انجام داد، اما داور بعد از افتیدن قوه اضافه را میگوید که در کشتین سنتی باید استفاده نکنند. رضی الله اندک اعتراض دارد، اما محمد شریف بسیار هم جوان مردانه دستفشاری میکند و معذرت هم میخواهد که در هیجان این لحظه ها به عمل آمدند. رضی الله اونقدر حالش خوب نیست، یعنی روند سبقت نشان میدهد که در این لحظه ها رضی الله رجوع برای ادامه نیروسنجی نمیکند و اینجا سعید مومن شامرادوف ورزشگری گرانوزن ناحیه رشت یک پرتافتی انجام داد که خیلی طبع دل هم بود. با تخت پشت حریف را افتانید. بیاید دیگر بار توجه میکنیم و بسیار هم حرکت خوب بود و سعید مومن در دور اول حریف را شکست داد و چون در خصوصی آسیب پهلوان ناحیه تاجیک‌آباد گفتیم، بیاید توجه کنیم به همین لحظه ها انا همین ترتیب که محمد شریف نجمیدینov حریف را دریافت و چگونه پرتافت انجام داد. بررسی در گوشین ملی بعد افتیدن این حرکت ها البته باز هم غیر قاعده هستند. ادامه مبارزه فکر میکنم که بسیار هم دور و دراز بود و مفصل و مختصرا همون در این باره گفتیم که
руҷӯи ҳарду паҳлавон натиҷа бахш набуд ва баъд яъне ки варзишгари ноҳияи тоҷикобод осеб дид, инҷо ҳам зарурати боз ба миён омад ки дар рафти ин сабқат қуввозмоии паҳлавононро мусовӣ анҷом диҳанд. баъди ин ба майдон баромадани албатта боз ҳам ду гаронвазн барои дарёфти шоҳҷоиза мукофоти олӣ мерседес бенз ки миёни суҳроб маҳмадиёв ва боз ҳам варзишгари ноҳияи рашт саид момин сурат гирифта истодааст. хеле ҳам табъи дили мухлисон мебошад. рақобати гаронвазнҳо барои дарёфти мукофоти олӣ мерседес бенз аст. аммо инҷо як лаҳзаҳои хеле ҳаяҷоновар, фурсатҳои хеле ҳам ҷолибу муносиб барои дигар паҳлавонон ҳам ба миён омаданд. оҳиста оҳиста мо ба ҳамон марҳилаи ниҳоӣ наздик мешавем ба рақобатҳои ҷолиб ҷиҳати дарёфти мукофоти олӣ шоҳҷоизаҳо. разиялло бо ҳамроҳии маҳмадшариф инҷо ҳунарнамоияшон натиҷабахш набуд. аз ин хотир ба ҳарду мукофоти идона тақдим карданд ва онҳо дигар барои шоҳҷоиза мубориза набурданд. аммо дар майдондории ин ду тан варзишгарони гаронвазн ҳоло ҳам беҳбудии ҳунар ё ҷолибияти маҳорат он қадар мушоҳида намешавад. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد و همه شما را به این منطقه زیبای تاجیکستان بار دیگر خیر مقدم میگوییم. лаҳзаҳои хеле ҳассос, дақиқаҳои башумор барои хотимаи ин сабқат боқӣ мондааст ва се шоҳҷоиза дар ин майдон таъсис дода буданд. худи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт, соҳибкорони инфиродии ин минтақа, хизматҳои шоёну дастовардҳои олӣ яке аз паҳлавонони номии ин кишвар шамшод абдуллоевро кумитаи тадорукот ба назар гирифт ва як шоҳҷоиза мерседес бензро ба ин паҳлавоне ки алон дар федератсияи россия қарор дорад тақдим карданд. муборизаро боз ҳам паҳлавони шаҳри ваҳдат андаке пуршиддаттар кард суҳроб маҳмадиёв, аммо комёб нашуд. ана ҳамин се шоҳҷоизае ки гуфтем. дар рақобати аввал акнун варзишгарони вазнашон миёна разияллоҳ лоиқов ва маҳмадшариф наҷмиддинов натиҷа бахш нашуд ба онҳо инъоми дигар тақдим карданд. ин дуюмин ҷоизаи мусобиқоти имрӯза аст ки дар миёни саид момин ва суҳроб барои натиҷаҳои арзандаашон ин пешниҳодро гузоштанд. аммо афзали матонати паҳлавононро мо то кунун намебинем. алон руҷӯъ мекунад саид момин ки дар майдони худ табъи мухлисонашро шод гардонад. як қувваи изофа ин албатта боз ҳаводорони бештари гӯштини суннатӣ дар раштон замин аст ки ӯро дастгирӣ мекунанд. саид момин як ҳаракати дигар андаки имконпазир аст ин фурсат ки боз ҳам ба ҳолати камарбандӣ руҷӯъ кунад. бале, як партофти хеле ҳам хуби саид момин ва дар ин ҷараён паҳлавони раштон замин бисёр ҳам ҷуръат карда. бетаваҷҷӯҳ мекунем бори дигар дасти рақибро дошт ва он тартибе ки мушоҳида мекунем аллакай ба тахтапушт ҳарифро афтонид ва соҳиби шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашинаи сабукрави мерседес бенз гардид. ин воқеан ҳам шукргузорӣ аз фазои озоду ободи ватани маҳбуби мо тоҷикистони соҳиби истиқлол аст ки чунин тӯҳфаҳои арзандаро
ба паҳлавонон тақдим мекунанд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия соҳибкорони инфиродӣ ин чорабинӣ дар сатҳи баланд доир гардид. тантана ҳам воқеан шаҳомати бузурги идона дошт. абубакри акобир, фирдавс насимов, ғазалшои давлатшоҳ ва ҳақназар назаров ҳам инҳо зинаҳои ифтихории майдони имрӯзаро ҳам ба даст оварданд ки ба тӯҳфаҳои шоён ҳам қадрдонӣ шуданд. барои таваҷҷӯҳатон дӯстони азиз ташаккур мегӯем ки моро ҳамроҳӣ кардед. саломату сарбаланд бошед.